Samo ga lana naglo pustiš. Jel ima lok? Dobro, ti reci kad možemo pustiti. Dobro, za 50. Kao čestite za dan grana. Jel budete s nama? Da li s druge strane? Jel uhvatio lok? Sve okej, reci kad možemo. Ja, ne bi trebao na treker pojaviti. Znači radi treker. Puštamo, samo pusti gore u zrak. Dobro. Ode na drvo, to je malo. Ne, važno da izbuti na drvo. Ništa, mislim ćemo kasnije dok to negdje sleti, jel da pa... Biće, on će, zavisi, ne znam gdje su, u kom smjeru će ići, Mile. Mislim da je na istok, ali nisam siguran. Čujemo se, hvala. Inače, većinom odavde ide na istok. Zašto ga nema na svom centralu? Pa neću moći sigurno, ali... Znam, imaš gužbu Budemo ti poslali sliku i tekst, bez brige. Hvala tebi. Pošalji sad te slike mene, ja nisam na sebi. Dobro. Hoćeš na ovaj od kluba? Možda. Pa nek ostane tamo.